Arbiang long alo kido kidam pen danglok toklang ahin kipa pidun naya havar pulutin non puanta number isialong ki Borpung Tarapung havar sing dambom nang. Kidam tapor ahut KACCM tuliram rong hanghin pen rorapan matha ponsi sari huti pen Borpung Tarapung an kacheleng thorja pan towar semar pon. Bonda barla nang kilipen arvia por ahut kasik sagajok Borlangso along ansi ington ponang ko. Bonta Borpung Tarapung arlong buti Borlangso Borlangso ra tumki sorkar along boreng abar sai kilong dun de pen kisung kachak nang pen towar kavi pen kisung pen danglok hospital kavi miri hingami kavi pen kisung non puanta chichak nang bom. Langdam etsinang arlong vuti Borlangso mati Borpung hawar kaduk kavi rongkri phoang bongpen sorkar voreng kidoki inudvet lapen Tarapung hawar along rongkri hini pen voreng kidoki bang kithomvet Borlangso hawar rongchok siang bongpen voreng kidoki inudvet bangso hawar isi kaduk kavi rongthom kebra kithom kidopen sorkar along voreng ang hoi kidodun aphai ki bang phovet puluti kupuson pensi kereng dun unji laki matharamun ipin alam binong ajat pensitami mithang hem ane om ki cholongji apiso so kichilana ponji aphan ke ongdung atuma bangki mithang hem kacho e chusom ache kacho jor pensi chilana pon ilo Ariwang che kachujor chot pen lok pulote isia hawaralong ko ansi chingthur bonunji laso ten pulote ASDC Congress pen danglok non kido bom asorkar KAC chari deta phi anta Borpung Tarapung arlong vuti Borlangso Borlangso arwa phana bangki kilang ki pangkria sonsi thek ponolo lasinil jom ahawara phanta nangra vek thapura KAC non ki chari bom asorkar phansi towar cholang ponde News Report KTV News.